nasiam tondong marihutkan haganupan. Marihutkan na marsanina, sonaya ge marihutkan niomba. Ase sirsir panasiam, hun habisaranon, ase roh kanami manjalo parroh nasiam. Miru maduka bani panorangon ipondos kanami mahu bani nesiam terlebih mai panorang tempat joromik ondos mahu bani nesiam. Iya, biar ondos kok kita mak. Iya, on mamakela putih nami ubamu bahasa putih matongon uhur nami itadikon ham harapan nami sehat-sehat hanami haganupan si pihak tondong Rossi niombah ginopermu haganupan ibu dimutene makela. Jaijon hanami hombani tonong maritkon garingging arsapkan nami hobani parburun nami berharap hobani nasiam dema buai hata apoh-apoh hata togar-togar nadop ipadas
ni sibiak tutur haganupan pakon haganup di hadiah. Nami mengharapkan hubani nasiam. Hubani nasiam keluarga besar Sigumondrong. Hata narup ibadah sai ay mapau surusur nasiam pasiat nasiam bagasur nasiam harap uhur nami bani namason ondos kon nasiam hubani Tuhan ase tabah dan siap nasiam menjalohon situasi ontune rodo nami tondong ni nasiam ay ma tondong na usiloti tondong na marihudkon hanami namar sabon ay masih matuan irajes. Kata nami humaban ni panagulan nami agano. Ya takko na siyam. Atap na ijape na siyam marianan. Ulang kumalupa na siyam manukun kabar ni buton. Daw atap na danok. Kandung do hempon, budi hempon huma. Ay tambah niya ay mani na si Rajes pokon epa. Halani nasyam do barenteng ni boton ulak kuma lupa nasyam manorisi ay sunay mga takko terima kasih takdong tambahan. Jadi hanami tondong si marmata na hambangun tani. Jadi hanami tondong ni anak nasyam na marsanina. Jadi ang kunami makatahon tondong si marmata na hambangun tani. Ya Mardos ni Riah Manasyam Ibu Dini Makelaon Holi unang kadong paring orang halani mawahat hata apo-apo ni bere tondong haganupan nagtinay ya ase pikir-pikirin na siyama ulang kadong paring orang songon noton nagtinay halani ang Makelaon duma tenangia lang kadong si pikir konon ni jadi sonay manggo hata hamben nami tondong si marmata na banguntani. Terima kasih mak. Tondong na marsanina bani Bapak si Celo. Ya baya. Au hatak kubam ang guhamate anon seng na horja luar biasa on. Tapi hala na biasa do. Hala niay lang pala pusok tumang uhurmu. Bodo pusok tapi unang gat ijon paruhuran mu da baya. Ya baruku doho merito ni Mama si Celo. Jadi bagason gogoho martonggo bani Tuhan ondol ho bani Tuhan ase ipasonang ko ase unang gat jon uhurmu. Apoy baya girado mabelu. Etek-etek endon adet mon Mama si Celo on seng itandai bapani. Ay masih botoho makana huwa taon huban unang palagat jon ho. Terima kasih mak. Na jamburu na parlobe doon Makelaon. Masonang nga lubong ni Tuhan. Jadi pangarapan nami hubamu do mamonang hamten marhite peraturan gereja amburu nami do mamonang sirang halani sinerang ni hamatian. Jadi besar harapan nami terlebih kubani amburu nami tene selaku nami tondong ni tondong nasiam. Kurasa tanda nasiam 2 per betu 20 kan. Nah, jadi itu harapan nami terlebih kubani amburu sabar maha memburu. Memang hamdu si serihan aku panorangon. Alani ham anggo aso manjolma marsirang pakon aso marsaparanggiran ini memang sangat sedih doai. Jadi besar harapan nami terlebih kubanilai nami ya biar nasiam holi penghiburan kubani yang borot tene. Alani dalam jangka 1 bulan 2 bulan pasti terpikir doli ya lalap bani Makelaon. Jadi besar harapan nami terlebih kubani nasiam lawe nami zon. Age boto-boto nami tene sirsir mana siya memberi penghiburan kubani yang borot. Perlu betene bani Makelaon. Kela, selamat jalan matungon pamu Kela. Baru paham medan Kela. Ruk do hita memang merobas Kela. Salam doham 2 kali memang Kela. Sing biasa ni Omar salam 2 kali. Tapi dek na habur minai Kela. Usalam doham 2 kali. Duma mula kau rumah. Sungon na bagkirurula ko no salam. Ya tahun hamdo. Terima kasih Mama da permain.
sehat ma tambah ma rezeki ni mak ni mudo makila habe salam terakhir ma be ai kela oke lah tading ma habe anami kela salam terakhir ma habe nai kela tersonggot Tuhan nami haganupan kela sing songom biasa ni memang ham kela anggorah kumedan ham rumah di bapak ni si Randi roh datong ham rumah Kesek tu ham manukku ni TKP dewa tapi ham memang kela baru das kami rumah ni Mama Randi termodem dah ham pengen modem dah HP ham andi sampai sonari yang dinui dah modem HP ham terus kela jaya ida seubamu kela selamat jalan maba muda kela Bapaon makela namion bahasa adalah manusia yang baik. Ia hapkon hanami doai selaku tendong nih. Yang selalu raja senyum. Baik bani horja malas niuhur, baik bani horja pusok niuhur pe. Jadi ibagasai amboru ya tetap ham para mamon. Ulang pala pa pusok tu uhurmo. Mase ya alani bapon bapa na bujur sada homa iya do masayur matua. Tambah apa usai pangkat ni mau libulong nini. Tari dahu siya itine. Langdong niyombah ni nay palobe. Iya. Itu dia. Tari dah bujurnya itine. Jadi ibagas saya hasi pehita ibagas pusok kan nuhur. Patut lohita marmalas ni uhur. Asyam baru ulang paton jantu, ulang pusok tu uhur mo. Yakin janah persaya doha nami. Selaku tondong nasyam, tondong ni bapak ni Randi. Hutatap lawekon. Bapak Randi, bapak Reno, Sonay Rosiboto na dua tine. Tugap-tugap doha ganupan. Genteng, bujur, ramah tamah yang sangat luar biasa. Yakin janah persaya doa baru, ham pasti dihibur. Ya. Gawe. Ulang pusok tuhur mo gawe. Do masonang na si Besanon. Yo po kita petangis lang along guna ni gawe. Asa kita marontos asa hita ho bani Tuhan. Pergogo ituan ham da gawe da. Do mabahat podah-podah. Ni podah kun ispar podah ham banin nokkan nari. Ay mapoltik dalam ham da gawe. Iya. Dong do hasa do mamonang ham gawe. Dong ase monang niku Antiki pasu-pasu sa pari. Langboy sirang ang gulang sinirang ni Hamatayan. Marjan di doon na siyam pa ko na si Besanon. Sunari, doma mo ng ham gawin. Ilaw ham huzan. Ilah kam holi pa kaya si Besanon. Iyo po kam tangis. Ulang nagaweda. Ulang. Andon na mangguluhon makawak ko kam. Ya, nagawin. Oma sibuan-buan nami. Bahasa naturut Tuhan nami berdukut cita lawei Sonairo Siboto Huda langsa diyon pangkatih karanas bunga dasaon non manaboy patupuhan nami tondongmu leku dawotohu jalon na siyama ibagas malas ni uhur. Terima kasih mak. Hubani hita ha suuton sigumon romargani. Doma ijalo hita hata apo-apo sonai homani malas ni uhur hubani tondong ta ase terhibur hita. Ase boy tongon iparurok kita iparimbaseo kita lobe hita masasaon haurang anta hulobe ni tondong ta. Para musik nami inapandai. Ya mah. Iya, siol mahanami roh marsompa kulobe-lobe ni tondong namion tondong marihutkon haganuban na marsanina sorang gede ompa. Bayan na siam tortor sompah nami. Iya, masuk. Sesuai nomor panggaruan. Iya, ikut.
malo sombah nami, sihol hanami manjalo pasu-pasu na umpan ituan, marhiteo ni tangan nasyam. Sonahan tulang, hanami manjalo musik ni. Ya, par musik nami, ase ulang alahan lopan ini sawan baham balotu. Dom maroka nami marsamba kumentondong nami, sihol manjalo nami pasu-pasu na umpan ituan, marhiteo ni tondong nami on baik nasyam musik pasu-pasu ay. Tinahumual tiyo ibay kupanuhatan. Bendasyam si tiyo las padomu huhasahan. Hubani sanina haganupan na uluhon ni Sigumonrong. Janah nama mandu acara oni pondos konami. Hubani lawe nami Bapak Budi Atape lawe nami Situa Jan Sulman Sinaga. On ma kain putih nami hubani Bapak tua. Na, tandani putih ur nami nalah memberkat konham. Siatahan nami haganupan dari konham. Sonana terima kasih. Jadi hubani sanina nami atau kakak ijon tetap maham merondos bani Tuhan. Ben hama nomor sada sebagai harapan Tuhan halana iya do nalaho mengapohi uhurmu angguhan nami tokin nari mulakan matene sanina haganupan tondong tapi Tuhan do tetap pengadua-duan ta nalama bere solusi nalaho mabere bata haganupan AHP na porlu bata jadi hubani ijon hanami haganup saninamu ka roh tandani namar posok hanami malas mahurmu alani ijon hanami bahat do saninamu na lahaw mangapohi ham na tokin nari margati-gati hanami tene jadi hubani haganupan nyombah nami parmen Rosi Hopu bahat kenangan-kenangan yang indah sadokahon naingat na siyam terhadap Bapak on lang mungkin memang nasyam lang tarilu lang mungkin nasyam humatongon
merasa sedih bani pan orang on guran ni pe bapa tene orang tua hinaholongan ni uhurta ayatan nami bahat kenang-kenangan yang indah na doma jalohon na siam sa dogahon tapi bapa rosi parmen nami hop haganup hopu tene pitah tonggo dasa jadi ay mana na boy ibadas nami hubani kakak nami tene andohar kakak ibere gogo ibere ganjang ni umur tene nalaho pagol pa haganupan niomba parumain rosi pahopu so nama terima kasih Tuhan memberkati Edam dia paturihita porsa ay nini ibabiru itogu huomba dogo hutogu dogo hususung dogo nini ay makinakak ko binabangun jadi ay doon sa roh ka namin roh adek kon makatahon ya abang bersap daw cikbe keluarga bianik ko naik masih berbapakpak uhur na siyam jadi napaduahon ahahor sa malas ni uhur pusok ni uhur di rumah nami abangon lutong pasoreyon jadi ay do asa taridak sanina na siyam hanami berbapakpak ahape na masa abangon luman sapung haganupan ay makitan lang pesan nami terima kasih ma manortor riap pakon sanina nami John benham musik nih Para musik nami Alam ni Sihol Mamarsalam Saninaon Benham musik nomor perluan ujay Tuhan
Raja duka bani panorangon benhama parsidobini ujung iham baisi. Par naguri dolok halani daw naguri asih halani daw hutan di sedia totu ipalobihan nami ay baru salah itu kenyarai irobi itu lebih acara mengucapkan turut berduka cita hubani nasiam haganupan keluarga si Gumondrong ibagas permulaan ni Bapak on idilo Tuhan ne bata hanami ne zonon on maganupan anggota STM Nagoriasi halani berhubung abang Helana Rumohon ay magketua STMI Hutanami jadi halani on manami haganupan anggota ni STM Nagoriasi Hai mengucapkan turut berduka cita sabar ham opung halani goran ni pe namanggoluh pasti do jodoh ni namatei jadi ibagasanay Ibu di nyopungon sehat-sehat ham sonai homa haganupan niombah ni ham das kubani pahopu sonai ma anggo holi pati-patian nami ihutado berenaim bay nasi kakak sonai ma terima kasih kita mau terima kasih hubani Tuhan hasibe ibagas pusok niuhur tetap doi temar terima kasih hubani Tuhan boy hita sonon martupu mengadopi Bapa hinalongon ia nadop parlobe pakon Tuhan ia izon hanami jongjong on ma kuria aima kuria persiapan na kuria sih pakon STM pakon sikutahon aima hun na kuridolok kumbani desa na walu memang bahat dom bamar turut-turut membelai natwari nari nabudari nari tene jadi khusus huma hubani ya Bapak Galih atape ya sangap on ma roh hanami jon ya tarapoh manasyam ya marhitehon ni ya paroh nami on mahuzon tene halani diut dohan nami marpusok niuhur jadi bagasan on ya nahama ibogay hanami sunay situasi ni parmain ya martonggo hitahubani Tuhan halani on ya nahama tunangan ni namanggoluh do namate sengdong terkecuali ganup do hitaholi tapi marsilobei jadi bagasan niya sa tonggo hita ase sehat haganup iya na tadikon ni orang tua Bapak hinalongan ton sunay humani iya hita haganupan keluarga hunjabe iya roh iya dohma iya parmara tape pangabation tene iya ben nasyam musik nila marsalam hanay bani hasuhuton ibagas duka
dobini. Menurut nami ubani hita haganuban namar holong ni ate bani hasuhuto ni John panorang ni ma hubat lahu marsalam. Hubani bendahara STM alani ladong membayar kewajiban na serong bayar. Nokan malabor huben nami hambani Inang Maria. Hambani tupuan ni Inang Maria, prodohan nami. Tidak kon pohinami bahwa hanami pedihut domar pusok ni hur. Bani par ujung goluh ni bapa hinaholongan ni uhur taon. Kam Inang, ulang mapusok tu uhurmu. Torih kam hanami. Hanami do parlobey mangalami si songonon. Memang pusok do uhur. Anggo persirangan pakon ni bapa hinaholongan ni uhur ta. Memang pusok tumang do uhur. Kalau di ondo hasomanta manriah pakon haganup ahan na hurang bata bani bapa
hinaholongan nu taon do ilo pro kita anggo sanggah i dunia on. Hape sonari Bapak on do malaho husurga hasonangan. Jadi Bapak on Jahoba do namanok paon. Jahoba do mana mangalop. Halanyai maningon martarima kasih mahita hubani Jahoba. Hasipe ibagas pusok ni uhur hita. Inang anggo marpusok ni uhur ham martonggo maham hubani Tuhanta. Aido pangapoh na tarutama anggo pangapoh ni jolma do ngapoh ni tondong sanina haganup persatokinan do asay halani hamdo tang da mga narokon na mga hapkon so nahapusok ni uhur bani na masaon. Putih hubani orang tua nami on bani siap iring di sambani musik na berdomu saya. Ya on ma kain putih nami ubamu asa putih matongon urmu mana dikukkan nami janah putih do ma urnai pekatokam selamat jalan mabamu ulang mahuwa nami putihmu. Terima kasih ma Horas. Ya jadi langsung udah carat tadi. Di Dumar Pusok Duhur bani Parajungguluh nih abang nami saya nami bani kakak kaha saya sehat mam kaha ya nami pi maguan do halane ibu tona siam do makan hanami bagas saposuan do bisa nih nan abang do terus mengajar-ajarin nami tapi sunari tadi abang nami bang Opung Wildam saya mengajar-ajarin nami sampai sehat mabang si boy mengajarin nami bana siam netrikon ni abang nami ya sampai sehat-sehat kuma langgi ibu dini bawokoli dong na yang nggak bagus nah mungkin ya menikah AGP holi sing dong abang onda ditongkam bani hasadonta dakah ay harapan nami terima kasih. Na perlu lagu ni o burung ben na siya masusuna si mga tinangon. Apa artinya cinta?
hama si horas-horas nih. Di ijon marsahap doau. Ay ma betul ni bapak ni gali. Hubani at turang ni hanami lobe itene. Sabar mahamat turang. Memang anggo na pikiri rado lang tarjalo tene. Tapi ay maga ni rahasia ni Tuhan anggo 10 tahun. Iya do si madasi at turang sehat kam. Ulang hamburit-buritan. Ase dongtong na mamodahihan nami at turang. Age bani na si abang haganup dabang. Hamedakku patigar-tigar hamba mu. Ulang si hamburitan pertandingan ni tulangon. Izin ibu kay hambarita rusakan doha nami hubamu. Halani izin no pingsan marjam-jam. Memang edawa tahun dobamu. Hingat iham permisir ni bapak di rumah Honda. Sa detik pelang tertunda hita angko do mana ini ninayatasin. Naya tahun na beto huma. Lahu jay do memang nami ang tindo mamanusun ugas siap manganon. Manorih tulang ay hape nilang bedas. Domaya lahoning. Jadi ibaga sana dawa tahun do bamu. Aw do pahuntul honam. Hanggo lang lalap do ham to do si rumahay. Lalap lang hamda si raya ayeda. Margogoh kam sabar ham. Sengsor pa sepakam pakuntulang ay na idonik kuwamuhu pahuntul doham. Ang mababakon nila po do harga ni Bartondong. Sila madjalan na tulang. Nang nami barit-baritan ni Pudi Muda tulang. Di ulang itong kurasya ang perbagal paretek ni Naturang. On manaboy ipatupuhan nami. On mamalaskon na siyam na tulang. Turang. Musik ni na dumuhujay. STM Bina Sejahtera Pakon Sektor 5. Ase langsung mah itu John. Anami umbani STM Bina Sejahtera, maka tahun hubanmu abang. Sejak selamat jalan mah hubamu. Doma salose tugasmu idunion. Anami maka tahun selamat jalan mah hubamu salinari. Jadi halanya bangun doma salose tugasnya. Totu Ubayi Nasyam keluarga Gesonai Hanami anggota STM.
gabe merlajar do usia nami. Na sampai pasti do merlajar. Sonaha na lang marbapa be totu merlajar mana siam jai. Anggo anak sekolah. Dakdanak merlajar dong do guru ni. Ia ajar-ajari guru ai do ita. Tapi anggo jolma merlajar ibaga si sononon. Kita sameh kita do marsi ajar-ajaran. Ambahnya humbani Tuhan ma pangajarionta aganup. Amin. Aima dasni. Sama musik sa Sejol Marsalam Mahanan. Bani boru na ibabahon ni anak boru jabu. Malas tumanguhur nami bani pengunjung ini acara pangilikionon roh mahaganupan. Si biak boru pako panogolan nami na iuluhon ni anak boru jabu. Ase jenges ijalohan nami paroh ni sedia. Bayan na siam, guel na jenges ko maalahu hujay.
ni rame hubani boru. Pai mato kenari ipaundos kanami hubani nesiam. Naman noruskan acara ni boru pako panogolan na uluhon ni anak borjabu. Sonaha. Itu bus kita do na dong si arganan ni aibatan na dobi bondos kita. Anggo itu bus do ban nasiam madem panni. Pori ni pe bondos kanami panogolan ata pe pahupu nasiam hulobe-lobe nasiam. Anggo ni hurnami. Ala ni si pagodangon jana si babagalon irik si pasikolah hoko pe homa iya. Hanami mana pagodang kon pasikolah kon dop ko si marganjang dop ko si tamat sikolah ni pos mahur nasiam tondong nami buanon jana suhun nami doroh kutong aja bu nasiam on madem bernami pori ni pisono malas mahur nasiam manjalo ondos kon Hala ibagas haposon di dope iya asir-asir bersikolah ya salabi lebih tulangmu ya salam lebih tulang gadup nih ya tulang godang salam budai nih tulang godang oke. Ampoli laptop kurang nih salabin bapak. Iya. On pulsa ni malobe. Ya, ganupan keluarga besar Sigumondrong. On matandani daroh namar sora. Sedo hala di bakal ni tapi tandani adong hubungan namar keluarga. Iya. Iya. Hubani Kedi Rajes pokon nandut ini anggo itu badam pi adong do makataon amak do rere anak do bebere ini aido on mempoli pulsa malobe ya lain ya demah ganupan doma oke ya buan nasiam mak buan nasiam balai na aminok ko na iya na lumar sekolah ase tambat kuliah doktor ase roh use hurumah nami on maharapan namin sinergisyo marsikola ada ya nema on mama meliyo. Selamat jalan Pak Tua, doma sehat ham. Kiranya kami yang tinggal di sini sehat selalu Bapak Tua, doakan agar dimanapun kami Pak Tua kami selalu dalam lindungan Tuhan. Buat Inang Tua semangat nang. Jangan lalak berpikir ambil sonai, nggak ada gunanya ambil sonai nang. Pikirkan yang ke depan, pikirkan yang untuk masa depan. Lihat cucu-cucu pasti akan memberi semangat Inang. Buat juga semua keluarga yang Sigumondrong, terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami di sini boru baik pun penonggolan. Kiranya kita semua sehat selalu dan mungkin bentar lagi kami akan pulang dari sini ke Marubun. Kiranya kami pun sehat dan Inang pun juga sehat. Jangan ada dapat kabar ya kabar entah kayak mana gitu. Sekian dan terima kasih. Selamat jalan Mama. Sonang mahamil lambung ni Tuhan tulang. Malum maganap na urat mo tulang. Jumpa mahapagod papa. Padas ko ham salam dahil mani na tulang. Sunay mo babanyat turang. Mudah-mudahan masehat-sehat kami budi tulangon. Sunay humana agi bani abang pati si gawe agi bani ni si Deti sehat mahita ganu pibu dini tulangon terus ada sana boy hudas akan putita hubani tulang tak hubani siam permusik nami ijon nami siola ganu pasiwek boru pagano ganu pamban putih hubani tulang nami bena siam musik nunjin ya patah pehita songon kan putih on matongon re putih nur nami akan bisbiak boru panogoran akan dari pukam luar putih mu dari konam sada akan nami boru panogoran asal nol diburi niari selamat terima kasih horas ya ini kan kita halah dihita si biak boru